semua meminta kami dikhakan meminta ko walau sama meminta kami kalau sekolah dicame ciuman kalau itu pikirin no kalau diwai pakai ni dicame meminta ciuman masih-masih kalau sama meminta malah ini lah mak kita hai dicame kita keluar kemudian kita rumah kita tu Sapunan ko para sa sangahan.求主恩膏我们的聚会，赐下祷告、敬拜、赞美、敬畏的灵，合一的心运行在我们当中，好让我们的聚会都充满神荣耀的同在。
也祈求主帮助来到主你圣殿的弟兄姐妹，开我们的耳朵，能专心听你仆人分享你的话语；开我们的心，好让我们能把你的话语存在心里，将你的话用诗章、颂词、灵歌彼此对说，口唱心和的来赞美主，用各样的智慧把基督的道理丰丰富富的存在心里，用诗章、颂词、灵歌彼此教导，互相劝诫，心被恩感，歌颂神。谢谢主，也求主与我们的牧师同在，主的宝血遮盖，好让你的仆人从他口中说出来的话语，句句字字都有圣灵恩膏，就像活泉般永流浇灌在弟兄姐妹饥渴慕义的心灵，好帮助我们活出信心，靠主分别为圣，活出神的见证，好让你的话成为我们脚前的灯，我们路上的光，是我们心灵的灵粮。也祈求主安慰我们忧伤的肢体，也辉煌弟兄张美花长老和他们的家人。你说要以爱哭的人一同爱哭，因为他们的慈父的离开而伤心难过。也祈求主你安慰他们，帮助他们，因为我们相信你是用笑脸帮助我们的上帝，你是用无限的叹息在为我们祷告的上帝。无论你的孩子遭遇什么样的事情，你是我们最大的依靠。祈求主帮助你的孩子在你的里面刚强，用祷告将一切都交托给神。也祈求主与我们年长的和肢体软弱的弟兄姐妹同在。祈求主将喜乐的灵赏赐给他们，帮助他们用喜乐的心来面对病痛和软弱，因为喜乐是良药。也祈求主在这2天国中会考的孩子们同在，保守他们在考试期间都有主你的同在。谢谢主你这样的教导和帮助。再一次的，孩子把我们今天的机会交托仰望在主你的手中，祷告也是奉靠我主耶稣基督的圣名名求。阿门。Kami tolong kita turun ke tempat. Mohon yang dikatakan, nanti nama orang yang bersama nama Yesus. Nanti yang kami wana Yesus berkati. Nanti makasih pun Tuhan Yesus berkati. Nanti yang dikatakan, Pak. Menikah ko coba menikah akan dari ini saya bisa boleh ni aku buka foto 下个礼拜的厉害努米达下个礼拜马布隆过厉害努米达我时间是9点半等下午12点去阿朱牧师过你个礼拜米斯会来举陈春明长老，米斯县来举曾明妹、林真金执事，我们招待来举李佩龙，敬拜赞美第一组，你乌鲁刚来举苏秀丽执事，投影片举翁花琴，音控邓泰琪，池州长老我们大举前来领导，今天我们娃娃哥哥能很多号，
今天是对甘诺农会团契的聚会，双年团契，会后我们的双年会长会报告他们探访的时间跟地点啊。那弟兄们都是每个月2次，周六在教会的地下室里聚会哈。我妇女山都一定5月25号星期六，是妇女的一日游。那耶利米山都5月25日他们的家拜。米主里埃及嘉兴，米林上埃及乔恩，伊丁尼罗曼尼陈家恩阿米家庭礼拜怎么样好？今天是对甘诺礼拜3的家庭礼拜，今天罗曼尼吴秀雄指示，然后弟子今天好。我们主里埃及陈桂梅指示，米斯会埃及郭秋玉长老。今天是对大家祈祷会里面的及牧师傅们不离开面临障碍及邻近的弟兄哈。好，今天是对大家我听听里面的，因为上个礼拜等于去到南非教会阿米野外礼拜，额外多听听里面的是马空白今天哈。好，再翻过来今天还有一个，那个里面的个教会消息带到。欢迎kita to sa ayaw ako kakani sa kakani kita. Lalu kalau hai sa kakani kita 是刘师兄，请自我介绍一下，有没有麦克风？那个字我不知道有没有念对。刘一秀，直接讲。哎呦，好不？哎呦，大家平安好不？我来自台东，住在长江区，要管理你的你，请多多指教，欢迎你。是我们在服装设计课的同学里面也欢迎他来到这边，以后那个就是你的位置。好，我们欢迎他。好，如果是都能那个都农民当过三个字在或者农民当，主日会后一个召开过长职会议，请长职都出席会议哈。这个都上是都6月2日，中会举办曙光杯慢速垒球，地点一定以树林球场联合主日，第二部里海农民大号。下午大会有安排趣味活动竞赛，那我在这个农民大号能够踊跃的参加这样的活动。会后在门口有招待桌上有报名都统计参与的人员哈，后面买了门口里还没到，就在招待桌那边登记董安号。在5月19日，就是今天晚上7点召开的领队会议，说明比赛主题、注意事项。跟比赛顺序抽签号，请那个负责人务必参加。萨卡多路山东下周主日5月26日聚会完毕后，为指示信息分享的时间，那有长职长职读书分享的时间号，请同工们留步出席一同分享跟对话。这个是5月25日，中会妇女施工部一日游活动，早上6点50分就在教会集合等车。
周三的家庭礼拜探访时间。探访可以跟我们的干事把少任部干事他好安排时间哈。好，今天是对感染后肢体消息请为遇困难患难的家庭代祷。这个菩萨都为年长者肢体软弱移民代祷。求主坚固信心，有力量胜过难处。能看到过阿鲁曼过阿达达努米达萨利巴嘎，尤其是年长者好，本周经文在阿西本努米达，咱们后来看到你要思考，愿你们北七，愿你们在一切属灵的智慧悟性上，满心知道神的旨意，好叫你是为人对得起主，凡事蒙他喜悦，在一切善事上结果子，渐渐地多知道神。哥罗西书1章9到10节，感谢主。好，kita to pangjalan Tuhan. Di sini ipuso saka sepat sedang saka cicai karena saya saka 600 hal. Ini ipuso saka sepat sedang saka cicai karena saya saka 600 hal. Sipan nomor pa ijen kaku wo ma wo ai to nano nika tayal aku kono tapan pali mo tamuanan nanay ma tuto namo ko palsor no ni ta hikamay tamuanan tawas lali kamu ni sa punar to palsor tansay kotai kasasi pula kasasi pa ayaw kamu kau di katayay palutso namu ko saka kakapit namu lalim ni sa itzel ni imer ko ni pipa la cicay no pangcay atingo di tamunan now kami cicay ko bilang cicay ko pangcay atingo cicay ko pa tusukan no pita hitang no kawas tamuanan pa parutso cicay ko tapan cicay ko pi alam cicay ko pi pa inon cicay ko wama kawas no kolon no tangdaw ko mi warna to kolon no tangdaw ko ma kayalay kolon no tangdaw ko mawai kolon no tangdaw jika soal no makniha kalau betul satu ni contoh jenis mungkin akan jenis tu temu ni masa mereka jenis satu ko kasih lain anak fungsi untuk musim Saling mengkolombian. Hai, ini adalah program mencunggu juga jadi sepat sepang lebih besok. Ini sangat secara dengan sah sekali usia. Semalam ada usul kaca ayah untuk sah pelipayan. Yo di pada ini juga sekian tu kalau sisi no besok tu saya satu tanda saya akan macam hoi anu saya hal apa ini kan rakyat manayar ko anu minta saja
在个垃圾main ini sehingga kadang juga misalnya berita di satu acara kita naik di separat Jepang sangat kecil sangat enam atau sih besok hari kita tu saat ni usang apa ini karena dia ada pekan hari sangat kecil atau sih sangat tolong atau sih hari saat ada hari di pekan hari ini kita ini sangat cepat usir sangat apa karena saya sangat enam usir usang apa ini kita naik sedekah sedekah hari ini pekan apakah ini dunia sangat kecil karena saya sangat tolong atau sih bila kita berharapkan ini ayat untuk sa lipai hawi tira pa ini sipulo kita nan polo binana ami biharate kan lo tamda haya yo ipapalo cha cari ayat dapan ami sarocot ami lungo sai pakan itu ya lalu makai ni ra tahan icul hawi lah cien lo dapan bilungo ni tamda sipulo sai kakak anu saya kita bilungo hawi awak tu saya malah cakap datang saya kakak satu pipa di pulau kita kan. Harap satu hari semua kita ini dapatkan sepat Jepang itu besok. Beliau jadi pulau pipa Ecer paling muat pipa itu kita saya kakak. Selain itu, yo misal Ecer ya kalau sok minta ambil tuor tapang hawi irama mahapinang lumita kya pangsalay kayar kita sarikaka demak salay ko malatus salay kita sarikaka itini kyukay hay utsitsay sada satu di mahat abili hay sada fahan kyukay hay urumato say kumatira pusingko lumita sa sipolo kita na sarikaka. Ini semalah saya masa mai ya kalau mahal minta atam tahu sebab hari hari di paputala amis bisa kecer biringi itu pacu dutapan ami bawa saya bunga ayah pinangan wai saat kalau saya itu mati rahai kalimlah kepituor pasok lini minta kawas kalimlah ya asyik kita tu faham saya atsuta sa sepuluh kita nak sedekah sa kepuluh mina kita mengharapkan macam apa ini di pulau kita nak tidak selesai bisa kurang itu网站嘛也是刚刚一个励志媒体它里面有一个栏位叫华语众有一天在研读一些有关于基督教界的消息的时候这个网页就跑出来点进去看，你来看在新闻saya kata新교식 kemudian saya jadi新闻hari saat di Afrika itu ada masalah di太喜指示这个都大家在南非我们表示在saat di Samis no 南非kita上比亚哈达奈，上比亚哈达奈kita kit，Alman memudahkan utang tahu hari sasiwa pas dengan jasa urusan, sasiwa urusan saat memudahkan utang tahu, sasiwa pas dengan jasa, Alman dan kuliah kita kit pas dengan jasa, kuliah singkiosi Indonesia tu hari, mitri cakap harau dia mausul lu kiuga narata para ini sampia kita kit palusian pasifana tu masama ku ulah atau masamaan ku sesio saat ku kita asesio kapan kita nak saat ikau ni rasa kata sesama tulu mehsa tu sama mehsa tidak apa sifana tu fangja tuda saat ikau ni rasa Paka araw sila ko selesai kararuman at maksaan. Mafuna kita sa 50 itu ni Afrika ananay waktu nga tanda sa sangga alman waktu nga tanda ini di Afrika ananay niarok kasar niarok sa ligaka. Kapanaan na sa ligaka at sa ay ka oras itira maktal ko sutak saan yung paluma tatikah saya melengau ko palumaan saan ka
Pakuis punya akit-akit saan. Misalnya dalam haratan punya asyik nawiro pasipama itini kita nang presensyo fangza atsudat yo misalnya kita ambil tuor tapang hawe Papuli ko tapang tu teramanay tanang ikitatan saan takira ufana kita matayal aminanam amipaluma matayal saan ikaw lira hatialapin tulong mihasapi nengang lira tumian kita hawe pakuyot saan away kakitaan saan ito ni singgosis rin ka uruma sa hawe tak kulalok dalam milihay saan malawat kulit Pilipinas hawe away itini paputar kung sa atang daw taliya may itini kiyukay saan yo alumat ko diya wapi dia katilina tukiu tu kaisya saan tu katayaran semamanang dia tahu dia $150一个小时我们加班上hawi sampai mi pacakat dia加班费saan $150一个小时450块per friend mak isun 1个小时saan semamanang pacakat dia tahu dia mi tahijang mi lulus mana kaya amin saan jangan asyik saya katakan kira idea atau bicara dari hai saan jangan saya dalam apa kufi sering kata jangan lalu saan tu boleh bayar maka pun asing dia si aminan tak pusing pun nara alu mahorah tu hawi darah jangan alu masa mana kita hai darah jangan ambil hai awak ai kumat minat hayai saan amanunung ni asyik yosi saya kata kamkan saya kapuluh asyik punya ilir ikaw dia suara sa kuya berdiritai asyik yosi simongkan hanganay suklin tu malaluk sana ambil hai ikaw dia paaraw mago mafak nak amisa kaniw saan bisa kemo tu tangkau bisa pipa mahan kita so 踩在别人的肩膀上的难uruma satu hal malah nak ambil tolong saan ikaw lira ikuliniw saan mafak nak paladiw saan kredo halo manay atam jawa paladiw saan awak ay sasasok lang pikirek niya kepada Ahmad atau paladiw saan ikaw lira hawi matukaw saan mataya rumah satu hawi hanam tayo mi huilo hansa anu pengajar anu patutupay ilalang kami ami sahong dan bapaking kita mahal. Tahu susu bi alat tu pasu malam sekarang papi hongbao tu di atas ring saan. Ayo. Bersama mai asyik kuni aja kuni asyik yosi saya kata. Hamak saat lalu dalam Amerika hawi kau lira. Bika neng satu tu di fungwah san yau tu di pina paputalaya pina wai dan rasa sakit kata. 50 hari dapakan mahal apa sifana psikologi kita sari kakak. Aka kematiran kamu, aka kematiran kita. Pasolin dia sehari, nana lepas bisu mahal kita tak hai atma saan. 50 Pasoy na siyasan Malaya ditapang kita Gahayda tapang Abalawawa Nira kita sa mapulong sa likaka Wama sa kita Kawas Nita kita karaya Wapuli kita bang Tagamanay Asinakay Nira kita sa likaka Ito lira Imatini hawi Milya kita naharatang Mahalan ito itini pinanang Luminan upang sa atsudan pasipanan pasajuan ko.
Kaya kita utamang kahakya. Matiap ini apa sebab kalau kita sering kata, ya 行事为人要相称善案，把些古代烧的你apa放在出的。Ya ini ni 行事为人ya semua sana kaya sana hawi. Anu kikiu ni mungkin hapina kaya pas pana rumah kas sana sering kata ya 行事为人很难耐。不要爱怎么走就怎么走，还能那么大，妈很自由给他上一个杠，就在那个多个马路马杠，随便你上按个一米你让，要行事为人，还能来上一个杠。Mati kalau mati mata wa mata sama an saan. Kalau mana kita hari saya kapit Imer, kita sergakan Abi Khosye, Abi Tolon, Abi Ahmad, 很自由给大家老板的标杆sergakan punya ini. Ya 相称 mata tama ai salah hawi. Mati umaan. Memfalah kita dia hau tara kita jadi siapa misalkan itu sinafel, hawi futin, hawi wana, hawi kita ya maka 称多少人给sampai lalu dia mahal lah. Dia 称那个菜的重量，也给打完来给。Anu mamang pipihan kita biway ko gini tang sus tapi alat ya pacakai di sini berkami. Anu datang pak hoy hatirah tak. Saya kena terjemah, saya kena yang那个叫做那个类似甜饼那个称重量的那个器具是那个干，丢了按，我丢嘛按，完了你可能这个例子会比较好。Mati sama kau lagi kami asal kakak kami, al masih aku mamang kami ya suipi melalui rumah hal. Saya juga tak 一条线，saya kata melalui dekat suipi. Kalau ada satu sungai, anu tak biasa bila hari. Dan tu saya kata, saya kasih saya ke kuai dia kasih saya kata. 我了解，因为是50，将毛带是一个很均衡的，而且是一个很平衡的一种状态，三个相称，把它当妈爱三个干。有，把它是在把它都杀，把它是在不良一面好形式为人家相称，就是我们的神怎么样带领我们每一个人。 我们都应该尊重，可是要和我们所蒙的呼召相配合的是按，因为你按形式为人家相称，才能个干。Masa maaf melayapan umita hawi, masa maaf baasipanin dah hawi, masa maaf pasipan dah hawi, jojima hawi. Hanalan doa, mata tudung. Minta makan, minta paputar saat awal bisa kaki hai, awal murah rawai kurakat saling kakak.我们可以很自由的来教会这里50，把那个很自由给大家干。 跟那个新的姐妹，不好意思，那个不是绝对的位置。你看，自由的坐在樟树教的任何一张椅子上面，没有人会阻止你这件事情。道理啦，有saya kena tama, kuya masyarakat minta makan minta hawi, akan tempat kira sekolah pasifana dan serkata. Kalimla Al-Quran sa amataya ya sang biya akitakit at kusyang saumi pasifana ay kitanan kahmuktan kusyingku naran kaulika tala sa pumijamakan mga pasata. Sesudah nama saya kata, tak cina macam yang ayah agama meminta ayah Pinangan lumita sa likaka. Tapos araw mo putang daw. Hai, usok na pituon. Bulihan ako siyang tiyesan saan.
我dia punya yang diri kegawai 行事，怎么大家按为人，malah tanda. Sa tanbawan ko temak saan sa likaka, nungulang lumakay Quran. Ito usually din sa kasitsay Tosir 10 na nay madukdok na mo ko palutsyo no mitahilangay tamonan akawas saan na nay madukdok na mo ko palutsyo no mitahilangay tamonan akawas sa likaka. Pulau beliau kami harapkan umat angka imin ni pulau ini na madukdok no mita ko palutsyo numita hilangai ikitanan akawas numita sarikaka umarang kya matutuk numita salanai azama tama-tama kupastoklin itamak ayat kapan ada ikat kebutaan dari ipalocok sarikaka. Ada hasa kita amat nanai amalalo ka amilihai bikaputulehai bikaputu bersama makna asakopu nanai malahcin makutu cecai atulua merca tusa merca mi asib tu katelangai afangza codat atau faklohai kata telanga kata terakan fangza codat sakita rumah tahu ada tu bahagian ku pinanai namita nanai yo mikre ka tu sa opo hawi baka bah kuyangi hal na ba mikre tu atau kalau mana pahmat alumariu anggapan sakita artep nanai mahanga nanai ira kya na faluson da ila nanai yo maturo numus kako abitullah maka bah malah ia tu saya kata ketulun maku sakita artep rumah satu hari artep saya kata hancang kau kutaya kita mafana amzurat dikirim bawa kita rumah satu hari nanai sang ayah maku sekapahan maku kutaya kutema kutaya maku sakita saya kata taban kan saya makulum yuk ini cipulo apa sih berat kena hawi yo pasoklin kira biasa yo bitu tu kita pa ini dia ta majemak kita ya sol mako ya tayal mang dirmakan mako ya meharatan mako hawi nanai melihat kira biasa sepaharatun dasar kakak soalnya saya kata usul mitura jesan utaya lo mitura jesan waharatan lo mitura jesan kita hawi berarti unia saya kata bisa rutut bisa asal kita aminanam sakanalang bahasa saya kata fangsa acuta berarti aku kan minta unia abiasaan kira kaput minta dam yungyu ayaw di semua musuh itu ada makusa itu palang maku kalau kita saya palang maku itu yang hawi saya api kulipi kisu itakulan bahasa malah kaput tu kira awal itu selesai saat saya cakap aja hal mempatiru minta pinanam sebinanam dah akan pinanam macam saling kata berarti alisa alihai atau asliyo hau bilang pak ini tu hisuci pinanman naga makna tumirang ya ayan almanai bisa ijel pak ini utara manai asal dapat sananai pasti panah minta serikakak aduh ma'araw na sarikat sa aksay di panjaya susah hadum ni mumpaputalaya sa likatnya. Mafala kita
mi bahasa kita paisu apa surat papikir atau paisu aminanam serikaka pakuta. Jadi wawan kita serikaka maulah kita apa papinanam, ami luka, ami violin, ami suruh masa makna ami puisi serikaka. Itu mana kita hari pakuta hari mahal itu serikaka tu demam demitan. Hai sa pasipan pada sudah kita nanai ama pasada tu kita kia Malaya pai ni kita rojak tu dapan saan saya kata nanam mana nanam ni kita ham saat kita kamu tu saat kita kata laut saat kita kata rau kepala soa itu mireng ayat musari kakak tang sur saa bakrin mereka alumala sari kakak tu dah ayat tu tapang sari kakak lupa itu, ibalah siwa itu, mikirnya itu, setahun minta tu, saat kita itu orang dapat saling kakak. Betul pada ini kita naik ini makai saling kakak belum. Karena hak ciri dah ambil asyik di sakapitu aja bang makai hawi. Adi hal pada ini yes kita naik saling kakak itira. Mana tu semua, mana ku bisa tamjau, mana ami door, mana ami sakricer, mana ami sarojo tu dunia asingku ayam dapat. Ati hal pak ini ni apa sifana, atau pak ini ni yes itu rasa kapitu atau bangsa ni kakak ya tensan pausun hananan. Ada malah hati tu minta hoi, wata makan lu finaulan saat asyik dah 50. Pak ini ni yes kita nak. Sebenarnya itu bisa asal kita tu kutayar kita berteman kita. Ni kau ni rasa 50. Na follow soal dah hal nanai malah cek kuya fana. Kita minta makan minta, bisualan minta, biharatan minta saat. Anu malah ia minta malah cek minta hawi. Ya suci kebenaran minta suci, yang minta makan minta hawi, malah jadi tu pasoklin minta saat. Jadi这么的说，事实上所知所行所事是一个很深的一个哲学的一个主题，这个我很不愿意在这个地方分享这个主题，可是我们的信仰却是如此的不漏。我们的所事，来说一个看。Mereka ya, ini mila patu minta fana, anu sa ayah liau ni daturo biharat dan hawi, mafukir kita sering angkat. 所是这个部分，就好像是我们人内心里面的心态。动机、信念、价值、情感跟意识等等这些部分是不漏，成为一个人的价值最核心的部分。我们基督的信仰最核心的部分，如果这个最核心的部分我们不知道，好像什么？好像耶稣的受难跟复活一样啊。那是爱搞摩子耶等你把大家好耶。Mana sahaja itu masa mana akawan kita putar. Ikaw lah, lumah dan cia dan dipatai. Unian tu pasok ni, nirepotan minta sari kakak. Unian tu pasok ina minta sari kakak. Anda ala pun yang hawi. Mana sahaja itu minta putar minta kongan ma'arawal minta asam riyai. Tapi tu kita tu, pak ini ni yes. Sedang mana kita menyanam tu itu bang yes. Jadi kami saat cerita kita kami teman ayah awak sebawa saja dari Pakuta。说穿了，现在姐妹弟兄，那个最后的所事的部分，就今天保罗所提醒我们那个相称的行为，就是我们所相信那个信仰，它就是要处理这样的关系，是你看吗？不漏，处理什么样的关系？跟耶稣基督所有的关系，是你看到？因为辛苦了没到。在追求的信仰的过程当中，我波比那
pinana numita pinzaba numita hawi itira mita pamata patusukai yesa sarigaka masa maaf ya haratan ni yesa masa maaf apa ini ni yesa masa maaf tu anu ci yesu mita bakahal masa maaf mita bakal mira saan 信仰就是处理这种关系的，这个么不咯？这个关系需要被操练。Saan si Polo kita nang? Saya ke rumah saya naik ke pasok lain minta. So lain tu ini rumah saya ke motor asfal saya ke follow atau sih. So saya dia, yo pas abi hari tu ia follow sok minta me pasal dah pasok lain ke kau sana naik sih sana hari. Malah apa itu bila cie sebab malah wawa tu bila kita malah utapa tu bila ketika kerja guaman tu bila ini. Ini singkul minta saan. Ni kau le ikut hawi. Nana saya tu le tu peng aminana saan. Batunga aku fana minta ta pasungilah masuki aku kumitayan bila makan minta ta tanda teku singkul minta saan. Ulian apa ini di pulau kita sering pulau. Saya pasorin cie saat saan. Dan lahtian pun asyik tak pakai arau, kalau mai atam kau masa mahal kami harap dengan numisu, numita, mahal ku harap dengan ini saya mahal kita dapat numita. Tak, itu tidak apa pasal aku. Tara manai wajai nakayai, pangzal wajai saya kakak. Berarti kami atam kau 50. Tidak bisa alatnya apa kita kata. 恩典何等甘甜，我罪已得赦免。三，且我世上竟被寻回，真是何等宝贵。三遍。Ina cila malatiun kan ikini birulinan dunia amat hasan biasa kita amat hasan cikumut hanaman. Umama ni yang弟兄 Ulian akan kau memikir saya kasi Yuhan yo tu hananan. Kada naman ang dasal ka ni kau lira. Saya kafana kita nauro matirit malahci demian Yuhan yo tu ulian pada ka atam kau. Jadi aku hawi kamah tira pitu tira atu mama tira malah son sana kumama dirasa kakak di kabina ada fuci le gongju si kaham hai sa kamam bahawi melihat ingat dirasa kakak sesega ala hal mama dia di dira untuk asaan pefanga kita mi futingai di kamina mataya atau kau Ang mafugay kami di saya haji biro pernah singkat tulang saat yang dia ho. Otak ku malah mimi futingan. Awal belum ahad awal kita saya saling kakak. Kaya saat umat ajar buat setiap waktu kita ajar tu. Macam mana naik tak ada makan. Manana nuni wawa satu malah kapah saling kakak. Ukak ku demak dirasaan. Ikur hawi pak arau singra aku saya atara madaya ataya nahjeni rahau malah kita ai aku saat dimaat dipasakai ku bisa kuliah apa yang akan tahu singra. Saya akan lawan ibang kai. Aku tu suang kai kira, dia aku tidak tertahan. Masa kai jika tu, nak akan tahu saat malah boleh rumah ayah kita sakit. Kau ni lah, saya kurang hawi makin tu kia minta apa sakai ni atau dia kita akan tahu dia paisah hawi. Jika tu malah boleh ayah saya kata, tahu minta apa sakai jirana, pak terus tak korek dirasaan. Itu yang oleh matuah punya akan dah siahan yutun saan.
Iti katayalan di kami na hayo mata ikaka tu dia ho malu misa-misa sa ita ko na hanon na ko ikaka misa-misa ikisonan sa kaya ipasakay sa atsiranan sa bola sa bisa pilihan sa malakuli jika saat pada saat ikur hal pakat mapana tu dia pakalayak tu dia mapasal biya wawan mapasal biya mama nira aza hadira apa taluma ya jirahan itu itu rumah tu cara hal ini hawi tetap kita boleh sama tahu cara mata mapatai saan tak pofim tapang dunia nak haya ya melati hanana ijiranan tematiri dia punya ci ikur hal makam na pasuma tu ketangkau uni atam tahu utara saat anda saya dia orang macam usual di pulau bos cuy kereta tu cuy keisaan mesuma tu ucapan cerasa kakak malah tu apa tengah itu pikir saya tu alu mana asal oput ni akan belajar itu karena saya imat ini menanam malah tium dan pikir dan rasa ahmad itu kakak kecil有80岁没退休这个好，我在这个上kakak，很傻，一定要aku dengan maku waktu ku patelan maku ayat gampang, hanya sadar tahu mama maku kita maku tak pernah hawi, karena anak pasok lain jasa, nak ayat saya dia orang apa kaku saan, kau lira yo matahita lu tapang kapahaw yung paparisuwa di ang tapang hawi kang sa iba't ini intuition to tapo dengan at sa tusa saya pawan ng mapusaan rumah mapawan ng mapahayang mapawan dengan at sa tusa saya pawan ng mapusaan sa kasasa hawi umuraraway kako atam daw saan upatalasay kako atam daw ayan gapang saan katu sahawi uya yes pakul lipai kita kaunan tapang waktu sa kakak ayon na awal malay akan daw ipawal sa itika dengan aci busa kapanaan waktu sa kakak niliyaw na maharatan sa likang magulong now yung mapalusumat kuliaan at ang daw siya hanyutol now yung tanasa imat yun Malatiun lumita kuni diridan ni as pahaman alatiun. Sali kakak, saya lumatiun kita pagkatay kuni na iya malati talalu sa kita sa hati aku pada anda sali kakak. Nana cumutan lumita kaya imin nira masama ay kaya kiri kaya imin ni alatiun. Yung malanya hayin tu mati aku ya adam dan biasa kita kata dia waktu kata hira kau hira ho ciye pasal hira saat alu saya mati rapo panang dah hawi kakak yumi camur yumi kabut kat batina kau pelipai kerimlaan sari kakak macam unian adam kau juga hadir untuk pulau itu ni akan mafariat sirah irak ma'araw niya tara malay asyakan dapat itira ini niya ang dia sa akan tahu orang nira tak cipos pinanam kasal kakak kay tira ang mapasal ako tara malay ulang dapat ikandan matatama pasok yung minta untuk dimakan kasar kakak. Jadi isa katusa atau si hay sa polos sa kakak pulo. Kararis kamu misa putner bufalocho dan sen aku rakyat kasasi ulah kasasi paayaw kamu saan. Yung mga kita misa putner yung mga fanak na damsay pinangan dumita yung mga fanak na may hatidin kurakit hawi na mga fanak na pakalito
ulah mengapa misalnya si ulah kami paayau tu masa mana itu bangsa kakak. Ya ayah wala kami kamu tu tapang. Tak, mafana kita kamu tu tamzau. Tak. Anu mafukir kami kamu tu tapang hawi. Mafukir kami kamu tu tamzau kakak. Supaya kami tak tamzau serima puluh. Mahal basran di pulau kita nan. Ya ayawan ha, mafana bisa aku ngerti kapal ayo tak kawan ayo tamzau. Mafana kami dansai, pinangan wai numita. Itirama mafana kami kutaan di haditi. Tak. Ikur hari mafana kita mana pada ulah apa masa si ulah. Tak itira mafana kita mapasata kumita biadam sayay bisa puneray ya kurak mikunak zay ataramanay ng kawasan demam itira kita paayaw sa ayaw tagdaw sa painin po niya sa kabulong sa katulong at nanay mahal kita sa ligat ka bagay ni Fangza ating mo magpalar ka sa tulong ni Ad magkares ni Fangza ating mo kita itira halipa kaya palo sa mga sarika ka itira ang pada ituma itira para kita ambil 有醒察、自我醒察、检视的能力。这个那有嘛喊说嘛少女少，那有喊嘛不嘛少，你自我检视要干嘛？那你嘛，把了，你放在那个比较多的啦。所以这个有一拉misalnya tarawih kalau kita,有一拉ya kita angai apa itu kita, irah kami sa anggra itu mana muyus minta irah kami pas dengai pinangan minta hari. Mana saya kata, paling sumar kita sama fana mengharapkan, mafarid kita saya kata. Tadi umat saya 50 lecira misalnya dia mengharapkan, mafana kita umatnya. 这是我们洗手间的擦手纸，对不对？我们去洗手间都会用到这个东西嘛，不是吗？每个人都会用嘛，去不论是那个男性的洗手间、女性的洗手间，你把它给它把它好一，像再给你怎么给你孩子打，那个干嘛？洗干嘛？你高里拉萨那个。 Biar main kopi ambil saya ke kanan. Anda awal di dunia ini masa kita kemarin kita kepala masa kita ini awal ada makata dia balas is cuma sah kami mimi tanah sawah tak sesuatu awal itu mafukir sah atau ia gambar soal nak kami. 也许我们会怎么那个清洁的我们的工同工怎么会忘记放这个东西在那个擦那个擦手指的那个地方？我们可能会埋怨，看这个动作，我们埋怨之后，我们会怎么做？我们在那洗手嘛，很脏嘛，对不对？后来mang kita sekarang mang kita sekarang Al-Jami nalau kita hai wah tak sekali kita nalau kita harap tahu masa rumah kami jalan ikaw dirasa nikah ikaw mang ho mitiri ako sang itiya ho isyalusyo ala tumahan matini turu mi'at mikisa kusinsi itu sopa kami sai wawaru minta misal yusuyen ama wala tay sopa ada ini ada kami ay rahat ka sopa mahal ko kumalang tayo to bihaan ada sisumot sa bihaan ila to niya sopa sa ka uruma sa to hawi
马哈都那么规定干嘛干过？每一天，我们的老师都会检查手帕之后，也会检查卫生纸吧，也会检查我的手指甲。你看看，都后面啊，那你在那个你的马哈都那你看看。你高龄了，说啊，啥比较好，我们就不想戴手帕。那，啥不我啥都好耶，啊，就讲呀啥都好耶，我那个手，我这个卫生蛮很多，特别去那个高速路会开车的，在高速路那个什么休息区，如果里面没有卫生纸怎么办？我们会拿人家上过的卫生纸擦吗？怎么不弄？我只在papi pala punya amat yang yang saya kata ini di Palu kita na. Nana mapakden faza asingo kita tur romia atama. Hari pala kia Palu cok saan. Saya itu tadi hai tu mak memita saya sepuluh saya kata. Nana hanen ta mupasaza memita tu ayai pinangan awasai memita. Kau mau tetap ma itu ni kami asyik pada abang jatuh juta. Tidak kita mengamalkan salah pelajar saya kata utama utama. Jadi bisa kata dulu atau share di sekolah pas ini. Kau rihatayai apa lucuk namu ko sakakapit namu kararit bisa itsel makimer do nipi pala cicai no fang salah adimu itawanan saat pakai ini bisa la cicai bisa itsel kita yang anggapan ira amafana kita misalah cicai sa sepuluh kita saling kakak ikaw umat ko yang malah cicai saling kakak umat yang malah cicayai sanganay malah cicay to haratong kita ni osan hao dikinay ko ira ko sa katusa ichen ni kita hao dengan cicay ami tengi to sual cima hao tengi ko mako hao sanganay yang malah cicayai saya saling kakak soal saya itu sepuluh saling kakak karena kamu habis salah cai saat pakainya habis bisa imerai apa lucok sekali kakak puluh ya pauso saling kakak bisa imerai saat 还记得刚才前面那个行事为人的那个说法吗？原来的意思还记得吗？行走的意思嘛，对不对？我爱怎么样就怎么样，我是很自由的在教会自由进出，我自由的服侍，没有瑕疵，我自由的走动在这间教会里面，没有人会阻止我，因为我们都予以尊重。道理啦，萨利卡卡，说了是这个问题，萨伊莫人萨安要保守。我们要保守维持啥安，还等于持守我们的信仰用语。kakak, anu sa ay pakai itu sa imer tu ya demak ya haratan ya ngoyos ya tayar minta hai saya ka imer saya kakak baca fasa atau kitab. Berarti ya saya ya ayawai pa ini oseng kiame unia kita sang pia ananai malah alo kami dia hai. Awal saya patugaan, ma'ami tulod, di ini ipalutsok, di niya tangla malaya. Kau lihat, mana ay cara kami asyik upang cara asuta, mana ay cara kami imer tu demak. Cepat-cepat saat sekuliniu. Bisa kaniu, tuka, macam itu tak lihat, mak arau di dasar kakak.
rumah atau Ahmad cik Hussein di kantor kita, ukip kan yang kita hawi, ada hai ko finazat ya Holland, ya Taiwan, ya tahu so alana sumetan ya ekonomita. Ubahan 多月才跟我说，第二个要打样，要gunung alana ibu badan, ya外籍工还有kita serikatan。虽然我们是一间阿美族的教会，bisa baca hai dah akiukai, sekarang patutnya kita bisa baca hai hai itu kita. Bukan sah kita kira, sekarang kami lumut atau asal lumut apa. Patutnya tu ai kaya bisa baca hai hai minta kita. Kemarin tidak pernah mehsa malah cint tidak punya anak, lumut saling kakak. Kau lira, tidak kama pana ayah ami, fohat ya kau cok, saling kakak demi ami layak tu, rumah ayah punya satan. Kalau kita malah cecai kita mencari kesai, tahun apa? Kamu kan demi saling kakak. Malah saya yang abinin betapa kanan, makulah betapa surehan kita, masa opo, haluman kita macam mana kita catat. Kemudian QK saling kakak， 最后这段就其实指向一个教会来说的saling mengkolok， 去波罗kita那。Kisah atau kamu QK saling kakak， rumah kata ya QK kita， 你跟我都是所谓的行走的教会，虽然我们是个体，每一个人都是行走的教会saling kakak， 都要被放在一个很均衡的、很均匀的、很平衡的状态的当中saling makhluk。Kemudian sebagai ini perlu kita saling kakak， malah cecai sananai。Misu, maku, nira sapatau, merau-rau kita saling kakak. Oh malah cecayai. Sekarang, saya saling belum. Minanai kalau cuma minta malah cecay, saya naik hawi. Pakai ni cuak, pakai ni fangsa kita, apa saja atingo, dikerit, pakai palal, pakai itu fangsa kita. Hapinan tidak meminta maaf, tidak mendemak kakak. Sensaka suara saya pada sudah umat ada kurang sananai. 什么是基督徒？他的身份有两个，看，读satu身份证minta身份，minta这个你要搞，实在好耶，我们是地上的公民，怎么不懂？ 我们是中华民国的公民，是那个，是那个，别个民夫修的没到，外国菲律宾那民夫修不到啊，跟我们是中华民国的公民的，就民夫修给他的中华民国的身份证，我们就会在这个地图上面自由的行走、自由的生活、自由的工作、自由的到处旅游、移动，没有问题。这个都啥好嘞？慢。 的身份里面，我们也是天国的国民，我们pilihan mutawa kita malah kerja, Malaya antara manai dengan saya bawa utapan yes, kama bawa ningra kita mapolo, tu saja身份 kita saling belum, maka kepawat. Mana dah misarut ni ada pinangan身份 kita saling belum. Nana turumi mapalit kita hau orang demikian. Maka arau alam hayatan lau urusan kita hau. Pakalaya alam manay
atam daw, kuharatang lumita, sual lumita, mitipatan lumita hau. Ina siya dataya, tara kami ini su kuang jauh ya isu di 150. Lalima kami seraan mako putaran mako ini isu macam kaput ya, pakai tu kapah sarupo isu kuang jauh kakak. Saya guru rai hawi ya pak ini ai pak kimiatai ci 马约翰牧师潘萨吉拉。昨天晚上在曙光教会那个聚会7年的聚会里头，最后的结论，那个讲员马约翰牧师，我们认识的马约翰牧师，他说我们每个人都是宣教士，给他妈不弄好诶。那就说你跟我都是行走的教会，好，我叫改给他拜托嘛。主要kalau kiukai sekarang, we Malaya nak yes, hansaan. Kuda cang hawe, kalau tu jual nama mau singkiusi, saham singkiusi kita saling kata. Ini katanya kita harus singkiusi. Ini sing kita harus singkiusi. Kalau jual kita, misalnya mau hawe, dia nyarai malah singkiusi kita saan. Ini kamaruan dari rumah kami tahu usia kiosi kita saan. Waktu asal usia kiosi, uka pahal usia kiosi, uka mana usia kiosi itu bisa ada saan. 50，我们怎么活出一个神的儿女的特质出来？是你看看。我那天刚刚一个哈登，但是你看不懂。 那个相称的形式马上要按上，是不？麻烦那爱啊，是啥不的来？麻烦那爱啊，madam saya pinangan minta, rojok minta.麻烦那爱啊，kita ayat. 麻烦那爱apa ini tu? Pulang dapat bisa ulah, cuma-cumaan, tak dikira. Kata yang minta. Kamu kuat minta bisa lama minta dipak ayau tu Malaya pai minta ufang sai nak ayai syait berapa mapawan sai saya kamu follow tak malah si tu Malaya pai minta malah si minta ada satu dibayar apa ini cukup sedikit sedangkan iman 50 kita Bahmat apalatiu dunia anak kerwei sapuk nerang tu kalau jok sana naik bahmat apalatiu. Apa yang tu nerang saya kata. Maka mak lebih valid dengan tu imit mengolah naik. Mereka ini minta. 下位可以放那个合而为一的那首刚才会众的诗歌，谢谢。
yung mafukay kita kami sa imer to waljok kita kami kasipap atau kita sa aspa kita tua kami jemaah kita hai kalau tua kita pasada kita hai iha mafukay kita soal magkatungay yung mafukay kita ayaw kita untuk kawas kita mafukay kita untuk tangkap sa nagkasang 50 ang nilalapakan kapagsaman na matatamaan ito kaya ayay adama namun yang singko lumita sa situ sa nagkakam 50 bila kita mengharapkan masa mengenai kata berjam kata tulungai hau mesti ada syarikat dalam jadi cukup hau sebagai 50 kita ambil hak betul bila kita ayat kata kalau apa semua kita akan masa kata masa persoalan pada betul hanya kita hidup jemaah Polo kita panjang tolong kita. 谢了天父上帝，真的谢谢你让我们今天早上这么好的聚会，透过这样的话，让我们可以检视我们自己的最深层的那个，甚至检视我们的心思意念是不是合你所喜悦的。主，你真说教会真的需要圣洁，主，教会真的需要合一，主，教会真的需要跟这个世界有所分别。 才能够彰显主的荣耀，使人们渴慕的来到你的圣殿当中来亲近你，成为主你所使用的器皿。亲爱的主上帝，我们也谢谢你，透过今天早晨的保罗以弗所书的第4章这段经文，再次来提醒我们，有行为要跟我们所蒙的救恩是要相称的，是要相符合的。主。 Pagina, hindi mo ang tao, hindi ka tao, alay, kasay,
Kumao kau tunggu di payah ini kurang. Kalau aku tidak macam dia tahan dari kota Malaysia. Kumao kalau di kota Malaysia ni ada kami langsung harus kami kumao. Jadi saya kita tunggu satu hari kita semua ini. Tidak ada tiga anak api haha macam Malaysia tu. Ada macam bangsa tinggi kami semua. Saya mau ini. Malu-malu dia kaki rumah sama. Mereka ada satu suci. So, mereka lain lu, malu soal sebenarnya. Mereka pilih lu, ini sulit ini. Saya minta akan kaki rumah sama. Apa perlu kamu ni? Ini kalau yang isu, juga nak air. Lu, atau asal, dan saya kapal lain. Saya ini sunat. Mereka awal beradu, nara lain mari pakai. Biar yang cara itu sana sama mak. Anak kan tu. Setelah mama ini banyak cara miso, dia itu lalu suara, dipuli miso, dibaca miso di kamera. Pun kan sejak ini kalau sama mana tu, patutlah kaya tu kiso, sang tu suara miso di kamera sama mana. Lalu mata pelot dia suara miso di sini kan. Dan kepada kata yang tu yang lain suara sama. Mama untuk kapal yang satu. Saya katakan dia king, saya king tu nak pula apa king tu apa. Kalau Maria pasal suci, pasal ini kau tu. Kalau ia kata tu ni, bukan kata misu tu nak. Rasa saya kati rumah tu saya kata dia. Karena ayat oleh bu sudah kata tu bawa ini rumah lain sama. Jadi pakai tu, bu kalau soal aja lain. Tapi kan siapa cara mengangkat sudah sama. Jadi kita tahu kalau mai pada yang kita tahu dalam soal. Yesus Kristus akan turun. Jadi kau dari kepada nanai mati pun Yesus dengan semua mati. Harga mendapat hari. Nauna malari dari hari tamunan sa palmat utapang ayay kilito. Umapalakay sa kunyaray ang orcho. Umapalakay ang kamisayay. Umapalakay kikuta itay. Umapalakay ito ang sa ulahay at ipakayabay ang orcho. Uwaman kakarayan. Ito rumiat palan ufang sa atingo nakataba saklin itu kaya sinisan matulita sa priya sa yes magtulas amen.